Mašala, ovaj limun je 2 godine star. Možda 3 metra visina. A rodio je toliko, ovo nije normalno. I ogromni su limunovi. Evo koliki je limun. Ogromni. Mašala. A u isto vrijeme evo ga počeo i beharat. Što je Arizona. Ovdje dolina sunca. Mašala. Mu rodio ko lud. Ovo su prvi plodovi. Ovo je grapefruit, ali onaj crveni, slatki. Samo 3 komada, a drvo možda metar. Metar i 10. Ni 2 godine staro. Smokve beremo, evo, drugi put. Ove godine smokve jedemo po drugi put. Tu je i klementina. I one su, mašala, lijepe. I ovo stablo je maleno, baš nisko, ali je rodilo kao ludo. Hvala dragom Bogu. Ovu jabuku nisam ni primijetio do sada. Kako je bila uvezana od malena, a tako je brzo narasla. Ali eto, poravit će se. Nisa radi vamo. Šta radiš ti? Hoću jagode da posadim i... Čekajte me tamo. Ovaj dio ovdje je kao džungla. Ovo su artichokes. Vamo ne možeš ni ući. Ovo je crveni sweet potato, kako se zove danas. Slatki krompir kofo. I ovo je bijeli. I bijeli. Malo evo ovdje. Evo jagode. A jagode, evo Duran je donio jagode da se zasade nove. Ja. Fino, hajde sad. Kako joj čovjek napravio gore, ko u velikim prodavnicama. Jagode maš. Ovo se samo gurnemo ga i ode na stranu. Eto. To jagoda. Aha. To ide u ove, što oni zovu green stack. Ovdje ima automatsko za vodu, što se kontroliše na ovom đavlu. Eto, jagoda će biti opet. A tu je i šećerna trska. Od nje super se pravi piće, energiju daje. Ima i ovoga, mašala, raste ko ludo. Evo i mladih ima mnogo. Ovo se može isjeći i grizete zubima. Popijete tako, faktički sisate to. Ili ima mašina kroz koju se ovo ubaci, provuče i onda izađe sok na drugu stranu. Ali je ima, rodila je baš mašala, lijepo. Ima dosta. Ovo ovdje je takozvani džuđubi. Ovo je drvo visine jedno 5-6 metara za sad, a samo je 2 godine staro. Ono rodi isto kao ludo. Ima i sad. Evo plodova. Evo tu. Plodovi počinju. A u isto vrijeme ima mnogo i ovih novih plodova. Malih. Ovo je bukvalno prije 2 godine bilo 20 cm.
naravno tu je i takozvana moringa. Ovo je drvo koje se jede, sve, listovi, kora, ove mohune, sve. Toliko je zdravo da liječi rak. Ja jedem sve živo s ovoga. Bukvalno sve. Baš je super. Na ovom dudu sad za sada nema ništa. Ovo je takozvani Shangri-La dud. Kao po prsta negdje otprilike i mnogo sladak. Ovo ovdje je takozvani Everbearing dud. Po 2-3 puta godišnje ga beremo. Manji plodovi, maleni kao klikeri, ali vrlo slatki. Ovaj dud, isto jedno 6-7 metara, 3 godine star. Ovo je pakistanski. Plodovi su veličine negdje kao prst, i debeli i slatki, isto slatki. Ali njega beremo jednom, ponekad 2 puta godišnje. Eto ove 3 godine. 4. Što se tiče smokvi, njih imamo 5-6 različitih vrsta koje rađaju mašala kao lude i beremo i njih godišnje 2-3 puta. Što se tiče jabuka, imamo 2-3 vrste, ali jabuke moramo zimi varati na taj način što uzimamo iz kuće, iz frižidera, korpe leda i bacamo ih ovdje okolo stabla, tako da misli da je zima, da je hladno, jer svaka jabuka mora da ima određen broj ledenih sati ili sati, to jest dana hladnoće da bi rodila i da bi imao čovjek jabuke da bere. Znači mi moramo onda led istresati oko kad je zima okolo stabla tako da se prevari i da rodi. I svake godine rodi mašala puno. Imamo i jabuka, ima krušaka, ima svega. Imamo čak i zovu. 2-3 zohve imamo i to beremo, pravimo sok i tako to. A tu je i Kruško parkirao bager. Tu je Kruško bager parkirao. Evo ovdje pravimo soil, zemlju za sađenje. Prevrćemo ovo je sve, vidite. Kao piljavina, kad se režu drva i tako te stvari. I to sve ide onda vamo gdje se okreće, ovo se okreće sve i to postane nova zemlja za sađenje sadnica i svega koja je vrlo plodna. Ovdje ima i glisti i svega unutra. Kad smo tek počeli ovim se baviti, mnogo smo para davali na zemlju i na tako to, međutim počeli smo sami da pravimo, tako da ne kupujemo više. Gdje je moje cvijeće? Eto ga tu. O, ne mislim na ovo, ti si moje cvijeće. Tu je i zova jedna mala, nije baš ni mala, ima 2 metra. Evo ovdje su radovi u toku. Gume od kamiona su napunjene, nabijena zemlja. Okolo ide kamen koji će biti učvršćen sa malterom između tu negdje. Oko 8 metara sa jedno 4 metra i ovdje će biti staklenik. Stakla imamo mnogo tu, ovih velikih i tamo ima još.
I onda od ovog će se napraviti lijep staklenik. Tu. Evo ovdje, da mi je ovo bilo nekad u Bosni, dolu u Banja Luci, kad smo krali drva, da se grijemo, 25 tona, bez problema, cijepa ove ogromne panjeve. Ovi panjevi su ogromni. Evo koliki su panjevi. Po metar, metar i 20, metar i 30, ogromni. Naravno, bavimo se i prodajom drva, cijepanih drva, i ide fino, odlično. Ne možemo dovoljno iscijepati i prodajemo i đubrivo gore od koza, grožđe, svašta. Prodajemo i ove stvari kao eukaliptus i sve ovo za ljude koji prave namještaj, čaše, tanjire, stolove, i to se bavimo se i s tim, jer mi nemamo posao, ne bavimo se više sa transport, meso i voće i povrće, ne vozimo više. Faktički smo kao u penziji, ali eto ponekad nešto uradimo, prodavamo eto drva, prodavamo ovo, kupimo neku mašinu, nešto preprodamo. Eto, bavimo se tako s tim kad nam se čefne, jer mi nemamo, hvala Bogu dragom, nekih ni računa, ni tako da ono što kaže Amer, take it easy, polako. To je to. Radimo i sa drvetom i sa tako tim stvarima. Pa, radimo i gume. I gume radimo, instaliramo, balanciramo. Tu su mašine za balanciranje i za sve. Svačim se bavimo. Život je onakav kako sebi čovjek napravi. Ako sebi čovjek napravi mnogo računa, onda mora da radi ko crnac. I ako čovjek ne boluje da ima nova vozila, da ima nove kuće i nešto, onda je ono ako je skroman. Sad ako čovjek kupi kuću od 500.000 ili $1.000.000 i ako kupi nova vozila i to, onda Boga mora raditi ko crnac. Ako si zadovoljan s onim što imaš, polako. Ja ništa nemam da je novo. Sve sam kupovao polovno. Sve je moje. Ne može mi doći ni banka, ni niko da pokupi šta god imam. Nikom ne može doći oduzeti. Ni čamce, ni kempere, ni vozila, ni ništa živo mi niko ne može pokupiti. Sve je moje. Sad ima ljudi koji boluje od stvari, neki da mora imat novo, mora imat, znaš. Jebi ga. Ja ni sam zaboravio ko sam, šta sam, ni odakle sam, ni šta sam imao, ni šta nisam imao. To je tako. To je to.